Ako volite satove i priče koje su menjale istoriju, zapratite kanal, jer danas idemo na Mesec. Godina je 1969. Misija Apollo 11. Prvi ljudi treba da kroče na Mesec. Na ruci astronauta Buzza Aldrina nalazi se sat koji će zauvek ući u istoriju. Omega Speedmaster Professional. To je prvi sat ikada nošen na Mesecu. Ali ovo nije slučajnost. NASA je 60-ih testirala više satova. Rolex, Longines, Hamilton. Ali samo jedan je preživeo sve testove. Ekstremne temperature, vibracije, vakuum, udarce i potpuni mrak svemira. Omega Speedmaster je prošao svaki test. Zato dobija zvaničnu NASA sertifikaciju za letove u svemir. Moonwatch nije samo marketing. Tokom misije Apollo 13, kada su digitalni sistemi otkazali, astronauti su uz pomoć Speedmastera ručno merili vreme paljenja motora. I tako se vratili kući živi. To nije reklama. To je dokazana pouzdanost u svemiru. Mehanički hronograf. Čitljiv u svim uslovima. Robustan, ali nosiv svakog dana. Dizajn koji se nije menjao decenijama. To nije samo sat, to je alat koji je prošao ono što nijedan drugi nije. Mnogo satova je bilo u svemiru. Ali samo jedan je bio na Mesecu prvi. Osvojio je Mesec, ali preko ruku je dospeo u srca mnogih. Danas važi za jedan od najlepših i najpopularnijih modela. Istinska legenda. Omega Speedmaster Professional. Sat koji je dokazao da je istorija ponekad pitanje vremena. Podržite kanal pretplatom i lajkom, stiže još zanimljivih priča iz sveta satova.